Ayifani. Mfundisi. Uyavuma na. Uwonile wena. Ewe, ndonile. Yo. Ayifani. Mfundisi. Uyavuma na. Umnyeni. Weke. Ewe ndiyavuma. Nansoke. Yo, mfundisi. Ayifani. Mfundisi. Uyavuma na. Irezi ithenga iCD zapha. Hayi akasithenganga mfundisi. Sithengwa ngubani? Sithengwa ndim. Yar. 15 minutes. Yo. Ayifani. Isono sakho sihlanjiwe. Mfundisi bamba apha. uBoyti, isono sika Boyti. Nansoke. Isono sakaBoy. Yo. Ayifani. Mfundisi. Umnandi. Ndimnandi. Uyaphindeka. Ndiyaphindeka. Amen. Amen. Ndimnandi. Ndiyaphindeka. ASAP got the hit, boy. You dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, yaphindeka, yaphindeka. Unfumana once, unfune twice, unfune thrice, unfune for rice, unfune five rice. You, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka. Boo, coffee, shumka, banis. Izothatha na nzikhiss tena ufuna unenza imini. Why you wanna konza me? Tena ufuna unenza imini. Is it cause ndiyi-cream? Ndiyabuza. Ndiyi-cream, creamer-creamers. Creamer-creamers come and lick us. Ndiyi-Ultramel, is a baby line. Ndiyi-Ultramel, is a baby line. Okay, line. Come and use me, baby. Ngicela ungithathe undibebe. Come and use me, baby. Ngicela ungicancibele. And I know uzonifuna again. Boo, you dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, yaphindeka, yaphindeka. Unfumana once. What about twice, baby? Thrice. What about for rice, baby? For rice. For rice, man, for rice. For rice, five rice. Bangathi nibambapho babhathi shu babhathi shu engathi shu khavani shu nqandani shu gazlamli shu 1 anti-trust 2 anti-light 3 anti-way 4 anti-fasti You dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, dimnandi, yaphindeka, yaphindeka. Unfumana once, unfune twice, unfune thrice, unfune for rice, unfune five rice. What about twice, baby? bawo somandla thatha nansi beef igqibile ohlobo ndinikela kuwe Thixo le beef ibinzima kum mayihambe maye kuwe somandla amen. What about twice, baby?